Umbukiso we-trade fair wawumele ube khona ojwayele uba khona ngo-April wadluliselwa phambili kabili, kodwa-ke uyaqala ngoLwesibili. Sizwe kumhlonitsha ubaba wedolobha lapho kwenzela khona-ke umbuthano omngaka osomabhizinisi bonke ndawo zonke ze-Afrika bayabe lapha laseZimbabwe. Baba akusitshele ngalo i-trade fair ukuthi qala njani umbukiso lo. Hayi, bayasijabulisa ukuthi umbukiso usuphendukile emva kokube wedluliselwe phambili kabili eminyakeni odlulile umnyaka lo esikuwo. Utsho ukuthi ithuba lamankampani ethu akobulawayo ukuthi lawo azitshengise ukuthi bona bayenelisa ukwenza imisebenzi nokulungisa impahla ezilohlonzi. Uzakhumbula ukuthi enyangeni ezimbili ezidluleyo siphawule thina umthetho singathi wona ngowe-local economic empowerment. Kodwa lowo mthetho awutsho lutho nxa kuyikuthi amakhampani ethu akobulawayo kazivezi kayenelisi kwenza imisebenzi kumbe kwenza impahla ezilohlonzi. So sinanzela ukuthi lamahhotela akobulawayo singathi tourism izaba lokuthuthukiswa njengoba izindlu zezethekeli zigcwele ama-lodges namahhotela kanye le-infrastructure nje singathi imigwaqo yethu ibingani ifile, kodwa sithethelele ithuba ukuthi silungise njengoba silezethekeli. Kodwa akutsho ukuthi xa sesilungisele i-trade fair ababuyayo izethekeli zizayithwala kuzasala lapha kobulawayo. So singathi yikho kwenza ukuthi sibe lokujabula okukhulu ukuphenduka kwe-trade fair. Wena uyatsho sibili ibhizinisi khanye izangena lapha-ke ujabula unganani njengobaba wedolobha lo muzi omkhulu kangaka lokho kuzenzakala la? Sijabule kakhulu ngoba kuzavuselela umnotho wakobulawayo, kuzanika abantu amathuba imisebenzi eminingi efunakala ukuthi yenzakale phakathi kweviki yona leyo yombukiso we-trade fair. Lina-ke lani njengemuzi wakobulali le-stand lapha? Yebo, sisabe sibukisa njengeminyakeni yonke kunaphana ku-hall number 4 e-trade fair. Kulamakhampani avela ngaphi langapha uzwa kwakho ngaweZimbabwe phela kumba khona amanye ngaphandle? Iningi lamakhampani eZimbabwe zananzela ukuthi ngobhubhane lwe-COVID-19 abaningi abenelisi ukuthi bahambe kumbe singathi international travel, kodwa sinazananzela ukuthi kulabo-DRC ababuyayo singathi amazwe aku-Afrika akuleso sigaba okuthiwa ayisiyo red zone yiwo azabe ekhona. Kodwa sinanzela ukuthi kulabo be-DRC abazabe bebuya bezobukisa. So utshelani kuZulu njengoba abantu bavunyelwa ukuyangena, kodwa la kutshila ukuthi osomabhizinisi kuyina abakhuthaza abantu akobulawa bakwenze? Singathi njengokuzwa kwethu le umbukiso lo bathi wona hybrid fair ukuthi izabe ibonakaliswa singathi kumabonakude kubo-internet kanye lalabo abavunyelweyo singathi ababukisayo. Sikhuthaza ukuthi i-COVID-19 ayikapheli njengoba kuzaba lezethekeli. Asizameni ukuzigcina, sizame ukulandela leyo imilayo vele ehlezi khona ekahulumende kanye lenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele.